Muri iki kinyejana umuziki w'u Rwanda ukomeje gufata indi ntera, ukomeje gutera imbere ku kigero cyo hejuru, ku buryo nabo hakurya y'inyanja basigaye bumva umuziki w'abanyarwanda biboroheye. Ibyo rero ikintu biba bishatse kuvuga ni iterambere ry'abakora uwo muziki n'abandi n'abahanzi nyarwanda. Niyo mpamvu rero uyu munsi natwe twaguteguriye icyegeranyo cy'abahanzi binjiza amafaranga menshi avuye mu muziki cyangwa se no mu bindi bitandukanye bagenda bakora bituma babona amafaranga menshi. Uyu munsi rero turagira ngo ubane natwe tukugezeho abahare bakize hano mu Rwanda. Turahera ku mwanya manuke tugere ku mwanya wa mbere. Icyo usabwa wowe nurakizi, turagira ngo twikomereze. Wibuke ukore subscribe kuri channel On Top TV. Ku mwanya rero wa gatandatu twihuse turahasanga umuhanzikazi wamenyekanye cyane hano mu Rwanda, na undi yitwa Butera Knowless. Akaba ari umuhanzikazi rero wamenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye nka Nzabamari n'izindi nyinshi yagiye akora. Uyu muhanzi rero amaze igihe kirekire mu ruganda rw'umuziki nyarwanda hano mu Rwanda, ndetse akaba amaze gufata imitima y'abatari bake hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Uyu muhanzi rero Butera Knowless ni umwe mu bantu bamamariza ibigo bikomeye n'ibigo by'abikorera ndetse n'ibigo bya leta. Ni umwe mu bantu bamamaza cyane binjiriza amafaranga menshi binyuze mu kwamamaza, nubwo n'umuziki nawo umwinjiriza amafaranga menshi. Ibi rero nibyo bimushyira ku mwanya wa gatandatu mu bahanzi bafite agatubutse, akaba yarurwa amafaranga cyangwa se akayabo k'amamiliyoni agera kuri miliyoni 786 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri kumva neza yuko ari amafaranga menshi, amafaranga atari makeya habe na busa. Ku mwanya wa gatanu rero twihuse turasanga umuhanzi Tom Close. Akaba ari umuhanzi rero wamenyekanye cyane, akaba ari umuhanzi bakunzwe n'abatari bakeya, akaba nanone ari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amaraso. Uyu muhanzi rero muzi yarakunzwe cyane mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu muhanzi rero Tom Close akaba abarirwa akayabo k'amamiliyoni agera kuri 837 y'amafaranga y'u Rwanda. Ayo mamiliyoni muri kumva ko atari make. Akaba ari umwe mu bahanzi bafite inzu zihenze cyane ndetse n'imodoka. Uyu muhanzi rero Tom Close niwe wiharira umwanya wa gatanu mu bahanzi bafite amafaranga menshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa kane twihuse turasanga umuhanzi The Ben, abenshi bakunze kuba bazi nka Tiger B. Akaba ari umwe mu bahanzi bakunzwe n'abatari bakeya cyane hano mu Rwanda mu ndirimbo zigiye zitandukanye yagiye agaragaramo cyangwa se yagiye akora, ndetse n'ibikorwa byinshi bigenda bimwinjiriza amafaranga. Uyu muhanzi rero ni umwe mu bahanzi bamamaza cyane bakinjiza amafaranga menshi cyane binyuze mu kwamamaza, dore ko barurwa akayabo k'amamiliyoni agera kuri 916 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu muhanzi rero arakunzwe cyane, ni umwe mu bantu bakunzwe ku kigero cyo hejuru. Twinjiye rero ku bahanzi batatu ba mbere, ngira ngo nkwibutse ukore subscribe kuri iyi channel kugira ngo rwose dukomeze kubana neza muri aba bahanzi bafite amafaranga menshi. Ku mwanya wa gatatu rero twihuse turasanga umuhanzi King James. Uyu muhanzi rero akaba ari umwe mu bahanzi bafite inzu zihenze cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho inzu ye iherereye hara mu karere ka Kamonyi ku Ruyenzi. Ni umwe mu bahanzi bakoze ibihambaye kugira ngo babashe kubona amafaranga binyuze mu muziki amazemo igihe kitari gitoya, ndetse no mu bikorwa bitandukanye agenda akora birimo kwamamariza ibigo bitandukanye kandi bikomeye, ndetse bikanyuramo ku ruganda rukomeye afite rutunganya akawunga cyangwa se rukora akawunga. Bikaba ari byo bimushyira ku mwanya wa gatatu mu bahanzi bafite amafaranga menshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho abarurwa amafaranga arenga miliyari irenga. Uyu muhanzi arayifite, bibarurwa yuko afite amafaranga arenga miliyari irenga y'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya rero wa kabiri niho twageze, turasanga umuhanzi umaze igihe kirekire mu muziki w'u Rwanda, na wundi yitwa Meddy. Uyu muhanzi rero amaze igihe kitari gitoya mu muziki nyarwanda, ndetse akaba afite abafana benshi cyane haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga, dore ko asigaye yibera hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhanzi rero Meddy abarirwa akayabo k'amamiliyoni agera kuri
miliyari imwe ndetse na miliyoni 701 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri kumva neza yuko ayo mafaranga atari makeya. Ayo mafaranga rero aba yarinjiye myuze mu ndirimbo yagiye asohora ndetse no mu bikorwa byo kwamamaza. Ariko nanone ugomba kwibuka yuko uyu muhanzi Meddy ari we waciye agahigo ko gukora indirimbo ikaba yabasha kugera ku bayirebye barenga miliyoni 100, ndetse mu Rwanda nta wundi muntu uraca ku gahigo, niwe ufite ako gahigo. Iyo ndirimbo nta yindi mwaremenye mwese, ni indirimbo yitwa Slowly. Iyi ndirimbo Slowly rero yarakunzwe cyane ku buryo bukomeye. Twihuse rero se uratekereza ku mwanya wa mbere hari nde? Ku mwanya wa mbere rero hari umuhanzi ukomeye cyane na wundi yitwa Bruce Melody. Uyu akaba ari umuhanzi umaze kwigarurira imitima y'abatari bakeya, haba hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, binyuze yuko ari we muhanzi ufite izina rikomeye cyane, umuhanzi ufite ubushobozi bwo kuba yakora indirimbo nyinshi mu gihe gitoya, umuhanzi ukora cyane ijoro n'amanywa. Akaba ari umuhanzi rero ufite agahigo ko kuba ari we wamamariza ibigo bikomeye cyane, akaba yinjiza amafaranga menshi binyuze mu kwamamaza. Uyu Bruce Melody rero afite akayabo k'amamiliyoni menshi, aho abarirwa akayabo ka miliyari 2 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse akaba afite amafaranga atari makeya. Muri kumva yuko miliyari 2 zirenga atari amafaranga makeya. Uyu muhanzi rero yarakandagiye mu bukungu, ari hejuru. Nubwo mubona aririmba, ni nawe muhanzi wa mbere, niwe muhanzi ufite amafaranga menshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nkaho rero ari umwe mu bahanzi bafite ifite agaciro ka miliyoni 200 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda. Muri kumva neza yuko aya mafaranga atari amafaranga makeya habe na busa. Uyu muhanzi rero niwe uza ku mwanya wa mbere. Wakibaza ngo uko arabo tutumvisemo n'abandi bari hafi aho ngaho, bigendeye ku makuru yagiye atangwa n'aba bahanzi, bikagendwa ku byo ibitangazamakuru bibandikaho ndetse n'ubutunzi bwabo. Twakoze iki kigeranyo kugira ngo tukugezeho aba bahanzi n'ubutunzi bwabo mu bigero bigiye bitandukanye, ariko kugira uyu mwanya aba bahanzi nibo baza mu myanya y'imbere kuba bihariye aya mafaranga menshi. Ariko nanone nubwo wumvise ari abahanzi bafite amafaranga menshi, nta n'umwe muri bo uza no mu myanya 10 ya mbere muri Afurika y'Iburasirazuba, kuko n'ubundi baracyafite urugendo rwo kugenda, baracyafite gukora ibihambaye. Ariko urebye inzira barimo ni inzira nziza cyane kandi ishimishije. Natwe rero turagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro, tugibutsa ko wakomeza kujya ubana natwe ukibonera amakuru meza agiye atandukanye kandi ukayabonera ku gihe. Reka tugushimira tukubwira ko ibiganiro byacu ari akagaruka. Ciao ciao.